ubugingo bw'Imana. Ibyo bintu tutabikuyemo nuko ibyo byatugize abantu. Niba tutahebye kuba ku kirimba tutatira umwami w'abami nuko ibyo byatugize aho turi. Twari abana byitwa ko turiko turakura ariko ni ku bwa Kristo. Ndashaka kuvuga ikintu nabonye abajere bakiri bato. Nagomba kubanza kumvisha twarose. Nagomba kuvuga ko amajambo y'umugisha bijetse mwayibonye turi bato. Natwe no musabone abo tuvuga. Yabatuye kuko muri twebwe muri kazoza. N'izina rya Yesu. Nimutoka kuri Kristo, nimutoka kuri Kristo, mutoka imbere ya Kristo, imyaka yose, mutoka ibitangaza, mutoka akareza, mutoka ibitangaza abantu bazobigirako. N'izina rya Yesu. Namuna yamwe kino kibanza, yakiriye Kristo, azosubira inyuma ukundi.
utahimbaye mwakoze cyane mana yazanye God bless you so okay reka tumanda tutunga siko mana tutunga iki so kandi tumire abantu mubise dose James and Daniela victorious bachebaza mu victorious izotambura kose siko bimeze abaminista bamubahwa nka victorious team Victorious team, Charles, later will be here. Thank you very much. On va s'en donner. Voici la presse.